дуруд, шарҳи хабарҳои охирини Тоҷикистон ва ҷаҳон дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз 18 августи 2020 сол. хабарҳоро аз Россия шурӯъ мекунем. дар давоми амалиёти муҳоҷирати ғайриқонунӣ аз ҷониби пулиси Сахалин 500 қонуншиканӣ аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ ошкор карда шудааст. дар байни онҳо кормандони хадамоти ҳифзи ҳуқуқ 10 муҳоҷирро ошкор карданд, ки тамоман ғайриқонунӣ ба ин минтақа ворид гардиданд. масъулини раёсати вазорати корҳои дохилии Сахалин қайд карданд, ки амалиёти муҳоҷирати ғайриқонунӣ ҳамагӣ 20 рӯз давом кард. дар ин муддат полис зиёда аз 400 чорабиниҳои тафтишотиро баргузор намуда, тақрибан 500 вайронкунии қонунгузории соҳаи муҳоҷират самти муҳоҷират ошкор гардидааст. ғайр аз он зиёда аз 15 далел бо аломатҳои ҷинояти куштор, ки дар моддаҳои 322 прим 1, 322 прим 3, 327 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия пешбинӣ шуда буданд, лағв карда шудааст. омадааст дар хабари раёсати вазорати корҳои дохилии Сахалин. идовар мешавем, ки бо як фармони президенти Русия Владимир Путин то 15 сентябри соли равон аз ҳуҷҷатгузориҳои расмӣ дар самти Будубош муҳоҷирон дар Русия озоданд. танҳо нафароне, ки кор мекунанд, бояд ҳаққи моҳонаи пули патентро пардохт намоянд. дар хабар масъулини раёсати вазорати корҳои дохилии Сахалин возеҳ шаҳр надоданд, ки маҳз бо кадом намуди қоидавайронкуниҳои муҳоҷират шаҳрвандони хориҷиро дастгир кардаанд. аммо ҳолатҳои ошкор шуда дар 20 рӯзи амалиёт 500 адад гуфта мешавад. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. шаби 17 август дар наздикии маҷмаи истиқоматии Солнечный город дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия муноқишаи оммавӣ дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ рух додааст. хабаргузори аргументи факт бо истинод ба гуфтаи шоҳидони айнӣ менависад, ки дар ин занозанӣ тақрибан 15 нафар ширкат карданд. низо байни бинокорон, ки аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил барои кор омадаанд, ба миён омадааст. шарҳи мушаххаси ҳодиса ҳоло маълум нест. дар бораи иштирокчиёни маҷрӯҳшуда ё боздоштшудагон дар ин занозанӣ низ маълумоти кофӣ дар даст нест. танҳо гуфта мешавад, ки мақомоти пулис ҳодисаи мазкурро тафтиш карда истодаанд. охирин хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. зимни гуфтагӯи телефонӣ президентҳои Русия ва Фаронса Владимир Путин ва Эммануэл Макрон вазъи Беларусро баррасӣ карданд. дар ин бора хадамоти матбуоти Кремл хабар додааст. табқи иттилои хадамоти матбуотӣ, суҳбат бо ибтикори ҷониби Фаронса сурат гирифт. ҳангоми баррасии вазъияти пуршиддат дар Беларус, Владимир Путин роҳ надодан ба дахолат ба корҳои дохилии ин ҷумҳурӣ ва фишор овардан ба раҳбарияти Беларусро таъкид кард. ҳарду ҷониб ба ҳалли ҳарчи зудтари мушкилотҳои ҷойдошта изҳори ҳавасмандӣ карданд, гуфта мешавад дар хабари Кремл. аз ин пеш садри аъзами Олмон Ангела Меркел ва Владимир Путин дар бораи вазъи Беларус низ суҳбати телефонӣ анҷом дода буданд. ангела Меркел дар суҳбат бо роҳбари Русия қайд кардааст, ки Минск бояд аз зӯроварӣ алайҳи ғайринизомиён худдорӣ кунад, маҳбусони сиёсиро раҳо кунад ва мухолифин ва ҷомеаи мукаллама барои рафъи буҳронро оғоз кунад. роҳбарони ҷаҳон изҳори умедворӣ карданд, ки вазъ дар Беларус ба зудӣ ба эътидол оварда мешавад, таъкид доштааст садри аъзами Олмон Ангела Меркел. тавре хабар дода мешавад, тибқи иттилои комиссияи марказии интихоботи Беларус, раҳбари кунунии Александр Лукашенко қабл аз интихобот бо касби 81% фоизи овозҳо ғолиб омада буд. рақиби асосии ӯ Светлана Тихановская 2,1% раи мардумро ба даст овардааст. баъд аз ин аз рӯзи 9 август то инҷониб дар Беларус тазоҳуроти оммавӣ оғоз ёфт, ки он ба бархӯрдҳо бо маъмурони амнияти, боздоштҳо ва латукуб шудани тазоҳуркунандагон боз ҳам шиддат гирифт. аз он рӯз то кунун даҳҳо ҳазор кормандони азими корхонаҳои истеҳсолии саноатии Беларус даст ба корпардоӣ задаанд. ҳоло бошад, эътирозҳои осоишта дар Беларус идома дорад.
شما خبرهای مهمترین آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. از روسیه به تاجیکستان میرویم. خدمتچیان حربی پایگاه نظامی 201 در روسیه در تاجیکستان به آیله‌های سرشمار منطقه‌های دوردست تاجیکستان کمک رسانیدند. خبر می‌دهد از پلوس نظامیان پایگاه حربی 201 روسیه در دوشنبه به چند آیله جماعت دیهات اسانبای نویه رودکی کمک‌های خرد را رسانیدند که در 80 کیلومتری دوشنبه جای گیرند. و ساکنان محلی مواد اولیه، پای افزار، خوراکواری، چیزهای ضروری معیشی و گیگینی داده شد. به خردترین اعضای عائله بازیچه‌های کودکانه، جزدان‌های مکتبی و تحفه‌های شیرین هدیه کرده شدند. قید کرده می‌شود در خبر. در چاره‌بینی خیریوی اعضایان عائله خدمتچیان حربی یاور فرمانده پایگاه نظامی و چند از نظامیان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان شرکت کردند. کمک به آیله‌های سرفرزند و اینچنین به آیله‌های نیازمند رسانیده شد. در مجموع امسال به بیش از 12 تن محصولات خوراکواری، لباس و چیزهای ضروری روزخوار به نیازمندان از جانب خدمتچیان حربی روسیه تقدیم گردیدند. درج گردیده است در خبر. تاجیکستان در رده‌بندی پورتال تحلیلی ورلد لامبرز مترس اینفو که آمار تازه درباره پنجشنبه کرونا ویروس را جمع آوری کرده است جای 93 را اشغال کرد. می‌نویسد سپوتنیک تاجیکستان. رده‌بندی به معلومات‌های زیرین اساس یافته است: شماره عمومی حالت‌های سرایت ویروس کووید 19، شماره فوت‌ها و برقرار شدگی سرایت‌های نو در روزهای اخیر، همچنین فضای بیماران به 1 میلیون نفر. از روی این رده‌بندی ایالات متحده آمریکا، برزیل و هندوستان تا حال کشورهایی میباشند که شماره از همه زیادترین حادثه‌های سرایت کرونا ویروس در آنها اشکال کرده شده است. قزاقستان در بین کشورهای آسیای مرکزی در موقع بلندترین قرار دارد. این جمهوری در ریتینگ پنجشنبه کرونا ویروس با زیاده از 100,000 حالت جای 26 را کسب نموده است. قرقیزستان و ازبکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی متناسباً در جایهای 53 و 58 قرار دارند. بنا به اطلاع سامانه رسمی کلوب کاتالونیا، مربی بارسلونای اسپانیا کویک ستیین از وظیفه سرمربی بارسلونا سبکداشت کرده شد. رهبریت کلوب تصمیم گرفته است که سرمربی را از سبب نتیجه‌های غیرقانونی بخش آوردن دسته از مقام آزاد کنند. تحت رهبری او بارسلونا دومین چمپیونات اسپانیا را به اتمام رساند و در چهارک‌فینالی لیگ قهرمان‌ها به باواریا با حساب 2-8 باخت که شکست کلانترین اروپا در تاریخ گفته می شود. دفتر مطبوعات کلوب بارسلونا میگوید که شورای دیرکتوران به خلاصه آمدند که کویک ستیین دیگر سرمربی شدن نمیتواند. این تصمیم اولین در دوره تجدید وسیع‌تر دسته اصلی می باشد که بین کتیبات فعلی و مربی نو موافقه کرده شده است. در روزهای نزدیک نیز اسم سرمربی نوی دسته اعلام کرده می شود. کویک ستیین ماه ینور امسال وظیفه سرمربی دسته بارسلونا را بر عهده گرفت و اینچنین یک قطار کلوب‌های اسپانیا دسته ملی گوینه اکواتوری را رهبری می‌کرد و مربی دسته فوتبال روسیه نیز یک زمان بود. در چمپیونات اسپانیا موسم گذشته بارسلونا در جای دوم قرار گرفت و غالب مسابقه ریال مادرید بود. مربی نوی کلوب که خواهد بود هنوز اعلام نشده است. در کلوب بارسلونا به رسانه‌ها وعده دادند که آن را در روزهای نزدیک پیشنهاد خواهند کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیه بعضی دسته‌ها تحریم جاری کرد. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات فدراسیون فوتبال. یک روز پیش تحت ریاست طاهر نورزاده جلسه نوبتی کمیته نظارت و انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گردیده است. از جمله دسته لوکوموتیو پامیر برای رعایت نکردن ترتیبات جمعیتی در ورزشگاه برای بازی مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی لوکوموتیو پامیر استقلال 500 سومونی جریمه کرده شده است. دسته خطلان نیز برای قانون‌شکنی‌های شبیه به اندازه برابر جریمه کرده شد. دسته ذکر شده نتوانسته است ترتیبات جمعیتی را در ورزشگاه با بازی ریگت دست تامین کند. ترتیب جمعیتی در ورزشگاه در بازی با استراوشن سسکا نیز تامین نشد که برای دسته‌ها 500 سومونی جریمه تعیین گردیده است.
سامیان عزیز، شما مهمترین تحولات آخر امروزه را مستقیما شنیدید. سلامت باشید و شما استراحت با فراغت.